Jaranen Export Import, specijalizirana firma za švercanje ljudi, stoke i robe. Već 10 godina uspješnog poslovanja bez jednog pada. Pitajte naše klijente, Vjetnamce, Kurde, Kineze. Ni hao, Wang 先生. Na tisuće je našlo svoj put u Evropu upravo preko nas. Nudimo vam i najbogatiji izbor već prepakirane robe, najmodernije odjeća sa već prišivenim etiketama, te sve vrste cigareta već pripremljene za ugradnju u duplo dno. I to nije sve, jer od sada svim većim naručiteljima prvu granicu prelazimo besplatno. Jaranen Export Import, pitajte za nas na svakom većem ilegalnom prijelazu. Kvalitetno i ilegalno, to je naš moto. Hercegovci, gange, zapivajte, zapivajte, trusu zaigrajte, čuvaj rode, pisme od starina, drse gange i bukare vina, čuvaj rode, pisme od starina, drse gange i bukare vina.